Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umami yawmal qiyamah. Wa qala tazawwajun nisa fa innaha ya'tina bil mal. Wa qala an-nikahu sunnati wa sunnatul anbiya'i min qabli faman raghiba an sunnati falaysa minni aw kama qala amma ba'du. Karengke asareng setujuipun kehormatan, muga kaun juga dek setujuh para alim tor setujuh para ulama minangka panata pangguruan sekeduan guruan sewajib eka guru songkem pangabekti kaator dek setujuh para kiai tor setujuh guru sasempeen abdinah sareng pada ajunan sateja kong langkong ajunan semulja Syekhona Kiai Haji Fathur Rahman hadir, ajunan semulja Kiai Ahmad Rifai, ajunan semulja Kiai Abdul Wazi, ajunan semulja Kiai Khatibul Umam wasairi muallimina hafizahumullah. Kaatur dek panungkul magersari utamaipun Mas Lora kalebun sejumeneng mangkububuan Eva anapun poncul tisah karang nangka sareng setuju tondunan koran ke pemerintahan tisaipun seampun tomos jem-jem merte magersari sopaje tetep asre edelem nata keparanatan ke pemerintahan tisaipun seabdinah amul jaaki kaatur dek kabeleh karabe pisan bini salaraipun simulja Mas Tuan Misno sareng Nyonya Syekhoni seampun lodek misembeli bisi arontong tor aberis epasimuan agung bejelak gogak dinto kaatur dek kapinutrah pangantan sedua salaraipun simulja anak kacong Muhammad Khairosi asan ding kakasi ateipun anak ceping Hosifah seampun nyip-nyip lemak manis lelampan agung kantos pada samakta ngokir tareka maranta lampah ngembengi bektoh kalaben pangisto kaatur dek para nyai para sepuh para anom para estre, para kante tur kanca, tur setujuh onjengan, tantaritan terbela sabangsa saagama, wafaqakumullah. Komelancang kalilan mator, abdi matik tor mator cangkolang ia junan epon para rabu. Kaangkunya bisa kisong kempek teh pamator. Lebet sakapor serepenang seeracik namung sapancangan pramila dari tetih kabungaan Abdinah Ahmad Fauzi bin Asma Bapak Rusdianto
semetel dari padukuan Timur Leke kantos tantuk dek kapadukuan Barat Leke tanto belekara bepisan bini sing agungi panggilian lohor seampun sotih ngalilani abdinah seselagi bebe omor setantonah salagi temor tantoipun rapak mode salagi tak apamur abdinah cang malancang atau orpamator rancang naboten amarga abdinah kabubuan pakun mulje dari belah karabe pisan laki seselara epon tak coba ngator ragi poci salamet jugen poci mator sakalangkong amarga abdinah ampun epalaris epasipeen seleber adenten ma pernah dek paningal ma jember dek sokma ajunan pisan ampun pada jijib peti apang gelar putih longit alos tengkih aji larang kapi terjugen egemberi kalaben pangisto sesekalangkong nyenengagi pramila dari kepanika abdinah aromasa porolesan dus-dus aromasa todus amarga abdinah nyabis tengal kantos tak katengal esepit arasah tade munyina iyober arasah tade abuna kaangkui masra aginah penotrah pangantan lagi senyandeng asma anak kacong Muhammad Khairur Razi kaangkui nyoko benah tarika agung seampun eracik sarang para sepo eka dinto abdinah pasra guluk bungkol parsasat nolong geluntongan tengah arongan malar muga belekara bepisan bini eka dinto bedi serdeng padeng torlodeng panggelian nyambedoni pamasraan penotra pangantan laki kak dinto ngereng pisan areng sareng song osong lompung juken jumrojung kaangkui ngacum ka embe entor ngangki ka estuan juken tak coba nonton notueki ben aparing saumpamah bebulangan juken bitua agung malar muga anak kacong Muhammad Khairur Razi asanding kakase ateepon anak ceping khosifah etet yakina sanak bereje seceleptor nyelepi etet yakina sanak bereje seautor angaupi gembek gempang rajek kena cecer lomancer odikna ben manabi kengeng amanah dari ajunan epon Gusti Allah malar moga ngauliah buana ate calo kepena jontong dari sapasang raka-rake putra putre sesoleh jugen sesoleha seperti kembangan negara ji mate bangsa tor maste kana agama kantos tak sesep sareng doa epon Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam Rabbi habli minas solihin anya ona pisan anak kacong Muhammad Khairur Razi cek pangalak kapo marga kapo ngode takok kita abai anya ona pisan anak kacong Muhammad Khairur Razi cek angke bagi putra manto beli angke bagi putra ipon tibi para rabu sepo anom sesami muljah tor separ juga panyabis abdinah sekaping dua abdinah minaka konkonan dari belah karabe pisan lagi saat nungkul are bejelaku kak dinto abdinah ngempen pakun mulje kaangkuinan tukeki masra aki sayrat cak lencak perleng satu keltong ke korse kaleke juken satu jasomaan searopa aki beres sacumbu nyior sasuet seampun etan tukeki sareng kaum binian malar muga belu karabe pisan
bini eka dinto narimaa kalaben seneng ate tur sampurna, amin ya rabbal alamin. Ajunan para rabu sepo anom sesami muljeh tur separ juga rasah tak mangki okara sepas ngepas kaangkui morak ngombi esena dede saking beri sakalangkong bunga epon amarga abdinah ampun kaeti metek gembeng petetan sebede epa mengkang kak dinto engki kak dinto gembeng malate kanak bini sesalaki paraben sante seka sampet anak ceping khosifah laras ebekto bejelaku kak dinto enalika cace sonar are ngosap apun selok melok sasat enten jamrut ngarenap ampeliling akatia beling ampun erasop sareng gemberen epol engki kak dinto gembeng geding kanak laki lanceng ko pajang seka sampet anak kacong Muhammad Khairul Razi malar muke malate sarengan geding seampun erasop tetiduk remek malar muke kenging ape tongkas turjuak mustajab ben ngauliah apun pangrabet syafaat dari junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para rabu sepo anom sesami muljeh tur separ juga minangka okara pongkasan tade sakereh setade ombeuna sapote-potena kapor salaki beeng rasana saro omro omah gembeng maber golek beling rat markedurina tanto abdinah sasarengan ngabiti tantuk dari temur leke kantus tantuk dek padukuan berek leke saengke bada salah sese pamator bede solating kase tak sarmo abdinah sasarengan anyo ona sapora sesubung okoran epon kapangarangan kapabian dek deje terus kagepora atas setejeh kakorangan juken kalebian abdinah anyo ona sapora akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.